الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قال لي خشكو براي مسلمان معلومة وتهواية تدي شوا هنك إنسان شعبي مرة الرياوانة مرة خوازة ورن زيارتيا مرة عين زمان دا هنك زمان جي وري شعبي مرة الرياوانة جوان زمانه گوچاوه ما للرياوان و بحسرات ام رياوان بكلميج دكن سري سيمها قلنا مد مشهور ام دبين سري سيمها يعني مها رجب يك مها شعبان ددو مها رمضان سسي بفي اعتباري ام دبين سري سيمها معلومة وتباي قال لي خشكو براي مسلمان خدای تعالی هنک تشتا در لیتر کرنه مرسلا دناب تمام باجارا ده خدای تعالی مکه مکرمه در لی کریه مرسلا دناب عبادت خانه ده خدای تعالی کعبه در لی کریه مرسلا دناب جنت ده حشت قاطع جنت نه حشت دریه وینه جیوه پرن اما هریدنا وان جیاناد جی خوش جی بقیمت جنة الفردوس خدای تعالی بکن نصیب موتبا دنا ملائكتا ده هری بقدر و قیمت جبرائیل علیه السلام مرسل دنا پیغمبرا ده هری پیغمبر گولجم خدا بقدر و قیمت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم پیغمبر میه خدای تعالی موت هفده شفاعتاوی محروم نکه را قیامت نصیب که گو ام آوا کوثره جدستیوی وخون مرسل دنا کتاب آده خدای تعالی قرآن کریم بقدر و قیمت کریه دنا شواد مرسله خدای تعالی شوا لیلة القدر بقدر و قیمت کریه دناف روجاد خدای تعالی روجائین بقدر و بقیمت کریه دناف مهاد خدای تعالی مها رمضان بقدر و قیمت کریه دناف انسان دجی چوا گو قرآن کریم دبیجه هری بقدر و قیمت لجم خدا هری دیر لی إن أكرمكم عند الله أتقاكم قنجه و متقینه يعني اگر گوان بخوازن لجم خدا ام بدير لي ببن گو امشي بقدر و قيمت بن گرك ام متقي بن تقوى اوه قال لي خشكو براي مسلمان ام دريا خدا و دريا رسول خدا دبن تقوى اوه تشتيگو خدای تعالى قوتي بكن اموانا بكن تشتيگو خدا قوتي نكن ام خوشوانا محافظه بکن معلوم ایجا وان مهانه هانه وان روجانه هانه روجنی در لینه دها بهتر دریه رحمه دریه مغفرت دها بهتر لما ودبه عین زمان دا اف روجه هانه اف مهه هانه فرستن گرکم لخوا های ببن ام لخوا های ببن حدیث رسول خدا دبه دائما دریه توبه بشاب وكيل يجبو برو گناه کرن شخوار توبه بکن او برو وكيل يجبو بشاب گناه کرن شخوار توبه بکن امجي دائما شخوار بکن عادات رسول خدا ده حديث خواد دبه روشه هفته جاري در روایت تقدر دبه روشه 100 جاري از توبه بکم توبه دکم امجي وامه هانه جخوار بكن فرسات قال لي خشكو براي مسلمان ام لخوا هاي ببن ام جو تاريك صلاتيه توبه بكن ام دهيد شخوار داس بنميجا خو بكن ام جغيبه براي خوي مسلمان توبه بكن ام دهيد غيبه براي خوي مسلمان نكن ام جحسد توبه بكن دهيد ام كينه غضب نخم قلبي خوا ام قلبي خوا باوينن ام جب امريا خدا توبه بکن
ام دهيده دريا خدای خود بمشن جبرویه که ام وامه هانه وان روجی هانه ام شخور فرصت دیر لندرمیش بکن انشاءالله خدا بأري سبه يكي مها رجبية ودبي هنك دعاء هنك جياد قبول دبن يك جوان جي عبد الله لاوي حضرت عمر رازي بنا خدا لوي لباوي ويب رواية كريه دبي يك جوان جي قو دعاء تيد قبول دبي شبا مها رجبي عولي يعني وك إيشا سبه يك مها رجبية دعای ایشب دگو بکرن نای رد کرن تابی گو لگور آدابه وی به ام جخوار دعا بکن ج زاروک خوار جبرای خوی مسلمان ر ج تمام عالم اسلام ر ام دعا بکن دی ایشب ده ام بدعا درباس کن معلوم عادت انسان مسلمان وان شوی هانه گرک بتوبه بشکر بتفكر اگر گو حقی خلقی بسوتی مذهب ام طلبا حلال کرنی بخوازن و ام بخواندنا قرآن کریم و ام بذکر و بدعا و بدانا صدقه ام دایر لندن میش بکن ام درباس کن قال خشکو برای مسلمان یکی بیازیش خور روجیجی بگرم معلوم مها رجبیجی جی اشهر الحرومه مركا عرب يا عمر الصلاة والسلام قوتي روجيا دمه أشهر الحرم دبخيرة مركا عرش خار روجي بقرة يكي روجي بقرة بأز إيشا بالنيتم سبي راضم روجيما روجيا مها رجبي أقرقو قضايو هبن برا بأز إيشا بالنيتم سبي راضم بالروجيما روجيا مها رمضاني قولم فوتيه ويا ربي أف خيرا مها رجبيجي بكي قسمتي من إن شاء الله هم قزاوي جستي ذاتي وهم دقهيش أو خيرا روجي قو سنة أشهر الحروم ده تكرار أم قالكي جخدار شكر دكن قو أم واتهف دقيهاشتن فان مهي مبارك خدا فصد دامه و ديتنا قالك شوي وري خداي تعالى بقسمتي موا تواك وأم خلاص دكن وعزا خوا بالدعاء پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام في دعاء كريه دبي چاك مها رجب دهات دقو يا ربي تجمر الرجب و شعبان بخير بقريني تبركت تخي و تما بقهيني رمضان امجي في دعاء ذكن يا ربي تفي مها رجب و شعبان جمر جائلا مر ج زاروك مرة ج ديو بابي مرة ج تمام أقرباي مرة ج جيراني مرة ج تمام عالم إسلامي يا ربي تبخير بقريني تببركة بقريني تبقريني سبب يا ربي قو حضور سوزي جناب ما دري بسبب حضور دناب ما يا ربي بسبب رحمته مغفرته بسرمد وري يا ربي يا ربي أقرقو أم نلائق بنشي يا ربي تما بدي خاطري حشا حيواني كرولال خاطري أو إنساني مظلوم خاطري زاروكا خاطري إنساني يختيار دعائك الجمتة مقبول يا ربي دعاء مجي تفدي دعاء وانا بكي وتما تبا بهفر بقهيني مها رمضاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.